Muraho neza mfura zima zirikana nkizihirwa ndahageze wa muhinzi w'igikundiro impara yatsinze impaka yemera kuri mparamubiri ariko nanone yigirira impagarike n'ubundi nza ntamba ngatamba imurenge nza ntamba ngavuga intwari z'imurenge muzamureka nzisingize mu mpara muri impano nahawe na Nyagasani. Uyu munsi nahisemo kubabwira intore indoni zirusha intambwe mu bategarugori b'imurenge mbabwira nta wundi ni Majoro Claudine ofisiye superiere ubaye wa mbere mu bwoko bw'abanyamurenge. Uyu ninde utungutse umeze nk'umuseke utambitse, ni mwiza nk'ukwezi arabagirana nk'ikizubazuba ateye ubwoba nk'igitero c'ingabo zigenda n'ibendera. Uriya ninde uzamuka aturuka mu misozi ya Masisi na Rucuru n'imisozi y'Imurenge, ni mwiza ameze nk'inkike z'umwotsi ahumurwaho n'ishangi n'icomo n'ibihumura neza byose by'ubugenzi. Dore n'ingobyi ya Salomo akikijwe n'ingabo z'intwari 60 zo mu ntwari z'Imurenge n'izo muri M23 AFSES. Uwo mbabwira nta wundi ni Majoro Claudine umwari w'ijambo urwananijabo yagaruje bijabo umuheto umuhatagira n'imbaraga namwise mbabanyi y'imbaraga mbambaza amahanga umwari urangwa n'amahame mpindura amatwara. Claudine ni umurevolutionneri ufite reviri hejuru cyane. Ubwo yinjiraga ishamba yaryinjiranye ishaka ngo azazindire ririya shano ryatumaza amashashi Imurenge n'amashimba. Imurenge yazamutse indondo yawuvira bamubonye batarasa n'indorwa yo mu bandori ya Ndahiro n'indahangarwa y'Imurenge. Waseruka Imurenge mu maranga ataragombaga amananiza mwita jewe runanira zibo rusahaza ntambara yatereye muco hagati na General Michel Makanika wadukubiwemwo ducika igikuba dushira igikundiro twasaga n'abaguye mu nyanja y'umubabaro. Ngo bahagere uwo munsi batera umwanzi abaho bababazanye ibibaye abatabona abakurikiye za Bibamba babamanura umwanzi bamutibura kwibarabara. Wagere nawe barahekeje duheraho ngaho tugasubire kurenga mu bijabo tuge kororera ijana nubwo mwahajaniye ijana abajenesi bo mu majaga mugende mutungwe n'ijana ntimukongere kugera Imurenge. Naho Majoro Claudine niwe Majoro wa mbere mu bari b'Imurenge ofisiye superiere uzi ukora nka ubu wateranijwe na special force yasoje formation adatsinzwe na formire. Niwe Debora w'Imurenge Esteri w'Imurenge waza akarengane yakamiye akarere n'umunsi wo mu mikenke mu nkambi Imana yamukijije bangurumbi yaharanira kuvuza inkomeri z'Imurenge zarasiwe mu ngombero zazirwanira kugarurika hamwe. Majoro n'umwari w'impamu wemeye kuba imparamagara warengera amagara y'amagana yejira igisonda ngo azakura ubwoko mu gisuzuguriro. Nibwo namwise ko ari izina ry'abantu icumu rya Rucinya ry'urucikuramuryango ryacuzwe n'inyundo yavuye mu ijuru kwa Rurema. Ni ruturwambara ibigambaraye mu rugamba zabigaruza ubwenge bwibagira ubwenge bwiwe maze abanzi bagasigara bahagaze bakiganya kuhagera. Majoro Claudine yashinze inkokora afata inkota ngo arwanye abahaye batugenza atabo mwarerembanye nabo mwishe Imurenge baragiye ariko basigaye tugiye kuzizihirwa. Uwo muheto niyo mbunde yafashe ntiyigeze ayihungana wahuruke muri AFSES M23 yamahumuriza bari ku rugamba tuzarutsinda. Uwo munsi babamanukanye muri Rucuru na Masisi Icangagoma na Bukavu imirambo ya Faridese Katanyama Wazarendo na FDLR ntiyabonaga iharurwa baje bigize intazi. Uwo munsi batasha ari imparurwa impaka zitaha muri Eta Majoro ya Kongo yenderaho gusambuka maze mutabitwaza. Majoro Claudine atashe Kivu bamutegera ibiganza ibigarambara yari amaze kubitsinda. Yamahumuriza n'ibikura byose ngo ndimukaza mukurwa umutima n'abanzi duhagaze ku masezerano
tuzabarasa mu museke. Aho niho naje namwise rutagaranye ibitero, kuko ari igiterabwoba mu banone. Majoro Claudine ni muzima, yanga abamazi w'ikizima. Iyo abonye ikizimyazuba ntazagenda nk'ibizigarwe. Majoro Claudine ni rutajimwibi nk'umwibize no mu ntwari z'Imurenge ntazagenza umugongo. Ni umugome w'abamaze ubwoko bw'Imurenge n'Abatutsi n'inkoramutima mu kurwana. Ntazagendana inkomeri y'inkoni, azayitwaza inkoho n'inkoramutima y'Imurenge. Majoro Claudine ni rugirangingo ruzira amagawa, yarengeye amagare y'amagana. Na wa munsi wo kuri vote y'Imurenge yahaye abarenganaga amakarite. Na wa munsi wo kuri vote y'Imurenge yahaye abarengana amakarita, bikora n'ubwenge amazi abashira. Abishari bumvise kuko yabikoranye ishaka, bamusekera mu nzego za sekirite, ariko yari yabimye sekere yakoresheje. Nibwo bamujanaga mu nkiko, ariko nanone nawe yakomeje gusaruza ibitekerezo abamurega batagira preve. Ariko ni muri yakura y'akarengane nanone y'Imurenge. Nanone Imana y'Imurenge iramurengera. N'abashakaga kumurenganya ibakubitira erega nka mahina ngo aseruke i Bukavu, batsindira muri rejo militeri ya Sidi kuvubagira. Bigaragara kuko ari uzi urwanira ishaka mu b'imvukire y'Imurenge. Naho yababereye ishandaramye ryiyamye amashari. Ni ukuri tumugiraho ishema Majoro Claudine, n'ishema ryiyamye amashari. N'indarashamba ngo azagaruza Imurenge ishema. Ni ishema rya Kivu n'imvukire yaho. Majoro Claudine ni umwari n'ubundi w'imico myiza, araruta Marijane y'igiciro kubera kuko yanze ku bwoko bwicwa buzira akarengane. Azuka kare butaraca, agategeka ingabo ze, yitegereza ibihe akamenya ico bihaze, agaharanira kurengera abarengana. Afunga y'inifomo yiwe agatambuka n'imbaraga. Ijambo ry'ibanze abona kuko ibyo akora bifite inyungu kandi nijoro. Abari tayare nk'intare mu ntambara batinya, ameze nk'inkuge z'abagenzi, afatisha ukuboko kw'intwaro akarengera abakarengane. Aramburira abakene ibiganza, imushaka zitiza amaboko, ntatinya intambara n'intware. Ndetse ari muri santare za Sarambwe, Rio de Sarambwe. Ingabo ayoboye ziba ziri tayari, habe n'imyambaro yiwe n'ibihenge, n'imyenda y'ibitari daraje, ibidarafu ihumura neza. Imbaraga n'icubahiro niyo myambaro yiwe, kandi mu rugamba nta kiza kimutera ubwoba. Igihe kizaza azaba giseka atacitayeho. Abumbuza akanwa k'ubwenge, itegeko ry'ururimi rwe riva ku rukundo. Abagore b'Imurenge bose ni beza kandi n'intwarikazi, ariko Claudine we arabaruta, abarusha ubutwari. Niwe wa mbere mu bari b'Imurenge wambaye irya Majoro Claudine. Majoro ni nyiragikundiro, yakuranye igikuriro. Igikuru nuko yakamiye ubwoko. Ni umwari utagira umwaga, ni umwiza watsinze umwanzi. Ni umwamikazi w'igihugu, ni umwari w'ibihari. Ni igihara mu bari b'Imurenge, niwe wa mbere ubaye rubimurira intwari. Utwaza yandika umwami akaba yambaye ipeta rya ofisiye superiere. Claudine n'intwarikazi y'Imurenge, ishingiro ry'amahoro, umuhuza wa CCM 21 na twirwaneho, ihumekero ry'abategarugori b'Imurenge. Ni mufurakazi, aho imfura zarwaniraga ishaka. Ni ishema ryambaye ishaka ryananiye ishari. Ni umwari uzi gushishoza, yemeye kuba indarashamba. Ngo agarure ishema Imurenge. Ni igishitsi cashibukiye mu mizi, gishibukana amashami abakigiriye ishari, ngo bazohore basharirirwa n'amashami yabyo. Rujimirwa n'uruciruka batambye baneza, batanguranwa nk'ivyeri yo gakamirwa imvyeyi. Majoro Claudine ni umuhoza w'imwira, si umuhano biragahera. Abahanga yababereye umuhanuzi aragaragara, arabihamya bari bahari bananirwa kubihakana. N'igihara aza baca iruhande bagasamara, bati umwari ntiyasize ubusa, yakandagiye ku bapfumu. Abari ku kivuko barivunga, arambuka imvukira y'agasege, garakataza agera mu bigabo. Sinaho gusa yagarujwe nk'umuheto.
Masisi na Rukuru na Goma na Bukavu, ni umwari utagira intege neza yasagutse umutima. Mwari kumwe n'umuhinzi w'igikundiro impara yasize impaka yendera ku mpara mu biyigi n'impagarike. Ndaguhinze Ruganzu Rugangazi, ndaguhinze Rudatubwoba mu bwoko. Hari igihe rubanda babonye kuko rubaye, ndababwira ngo nzi mukaza mutinya urubanza rw'urubaba. Jewe Ruganzu nemeye kubabera Rubanziza. Ibiganiro byacu nakagaruka kw'abagize imbaraga mbandaza amahanga atwara kugira ngo mbasogongeze mbabwire intwarikazi. Majoro Claudine, ofisiye superiere mu bari b'Umurenge, mubimurire intwari twazanye ku mwami. Umwami itaraja mu magambo y'Umwangavu. Murakoze murakara mu biganiro byacu nakagaruka.